Ngibekele lemphathi wasemkhanya ukuthi Mdumbuyile kumkhanya kude TV. So bafethu khona okunye engathi ngixwayise nje ngakho ukuthi kahle kahle abafowethu kakhulukazi sebaboshwa nabangakaboshwa lento yejele akekho umuntu ongathi uyalazi ijele akekho futhi umuntu ongathi uyajwayela ijele ngoba mawufika ejele ojele bakutreat ngalendlela ukuthi uyafika ejele awazi lutho basuke benakho nabo ucabanga ukuthi mhlambe vele icala ulenzanga ngoba kubhalwe phansi icala ulenzanga noma ulenzile kodwa uma usubuya ade uphume ejele ebafetha kube kusafana njengoba ufika ngoba sesebene proof ukuthi okay vele kahle vele nalento okwakuthi uyenzile ekuqaleni ukuthi wena uyenzanga vele wayenza kahle vele umuntu ohluphayo ababe sakuphatha ngalendlela babekuphatha ngayo ngoba vele basebebone vele na ukuthi uyahlupha umuntu ohluphayo bafike bakuthatha ejele bathi baqoqa waphuma ngaphandle wangaqeda nje 3 months wabuye kakhulukazi uzobuya ngecala aduliphika ukuthi aduliphika icala lerobhal usubuya futhi ngelerobhal futhi bavele bebone kahle vele uyinto eyodwa le yabo ukhona umunye mfethu ohambe umfice ekhona wanenhlanhla wakhishwa yaphili icala lokubulala kodwa ubehleze exoxa ke nesho ukuthi hayi vele uyinkabi eshithi bayiphuma futhi uhlala egoli wakanongoma ethi mayiphuma futhi uzofuna nje noma ikhanda elilodwa ethola nje noma u50,000 bese kuyimaye kwazi ukuzinza kahle ke ethobela umthetho ojele ukuthi befike bezombona ke sebayiphuma qeda nje 3 weeks sathola umbiko ngoba basitshena ke ojele basitshela ukuthi hey uza wena sebuyile kumhluli uhlala ngaphandle kwaphela 3 weeks ezothi usibani usebuyile kwathiwa hey uza wena sebuyile sekumhluli uhlala ngaphandle uthi kumnandi ukuhlala nathi la yabo sithi thina ubani loyo abemusho bethi awusibani singakholwa sithi sobona uyashesha ke mawubuya vele mawubuya ngaphandle ukuthi yena ke vele wabuya waze etoksini ngoba wayiphume ngeyaphili imthole ngenacala hayi wabuya ngempela wabuya lamgwebo lokuqala 18 years lumgweba mina ade ngifika vele ezophuma kuqala nje ukuba ayithola ngaphili kodwa kwashintsha ugcina sekushintsha sekuyimi sengizophuma kuqala ke futhi ke ngoba sebuya ngaleli icala leli so ingakho ngisho ngithi mina yabona mawusazophuma mawuzoboshwa thola ichance ukuthi njengokuthi ade ubamba inkunzi enkunzini njengamanje kuyabulawana mawusindile yazi uyejele ngeke usinde phinde uqhubeke phela empathini uyejele mawusindile funa khona usukunedlozi so mawuthola lutho ukuthi okay usindile kubulaweni waboshwa waphuma ejele shintsha noma kuthiwa uyafuna uqhubeka nobugebengu shintsha ungabusabuyele enkunzini njengamanje kuyabulawana thina ke siboshwe ngalesa sikhathi bengekho ubheceli engakayifumi le NIU yakhe le bulala evele ithi udubule eqala ungekwazi noma udubule eqala noma udubulana qala ubusuku sungasekho sokungeke sakwazi ukuyikhulumela so enkunzini sekukabili sekuphatha ukuthi mawuhambile enkunzini mawungaphumelelanga kwazi kwafika amaphoyisa wazi makufika amaphoyisa uzofa maye bakhona abanye bafowethu abathi mabephuma basawuqhubeka bona bakwazi ukuthi vele into bakhule ngayo into abayiphilisa ngayo yabo emakhaya abanye emakhaya khona abanye abantu abazithi emakhaya ke bayasebenza kugoli kanti bayiphilisa ngayo lento le so manje ngiyasho ukuthi mina shintsha uzame enye indlela akekho umuntu ongahleze nebhadi makuthiwa webamba inkunzi uhlezi unebhadi ngeke ungaphumeleli mawuphumelele shintsha ke khanda phela lokho ukuthi ukufunela ngithi uhamba uthi ufuna 50,000 kuzokwazi ukuphila thatha lo 50,000 ke wenze lokho ofuna ukukwenza ke uhlukane nezokuqhatha nejele noma kuthiwa ke bakulandele kodwa manje bebona ukuthi ayikho into eqhatha nejele ayikho into eqhubeka ngoba kuyenzeka bekulandele kodwa bengabunayo show ukuthi wena owenze lento kodwa kuthiwa ngoba uyena somthola isigameni esilandela uzophinda ngeke ngaphindi vele bayazi vele ukuthi uzophinda mawusuphinda bazokubulala into abayenzayo kuphela manje isikhathi samanje ngisho ngithi mina bona bafethu abanye abathi basazoqhubeka nempilo nami ngangisho njalo ngithi mina yabona bafethu bihleze ngixoxa ngithi khona sekuselinzi uwencane ngithi bafethu ngiyaphuma yabo vela mangiphuma nje ngifuna ukufika ekhaya ngidakiwe ngaboshwa ngiphuza
angisaphuzi manje yabo ngithi mina ayi kuthiwa ha wena utshwala ngani sukuyekile nje ngithi mina utshwala mina kuyeke sibayijele kuba kuboshwa ngabe ngisaphuza mina ngithi yabona ngifike ekhaya ngidakiwe ngithe bangiphuma ngaphandle ngani babe ngidede bethi sukhulile sungahambi ekhaya ngayelikho ngangiphethe imali ngayelikho empangeni ngiphume ekhomkho empangeni ngayelikho empangeni ngathi mayithi ngiyafika koqala nje yafika ngithusa mangifike elikho ngimemnyango ngibona abantu abaningi baphuma neBlack Label kanjani iBlack Label ngashiya mina ngaphuzo shi iBlack Label mina ngaphuzo lento leni thiphuzo ezalukwazi abantu bephuzela abanye bophi hayi ngikhulume nomunye mfowethu ethi umunye mfowethu iBlack Label ephuzwa manje ngithi hayi mina ngiphuza iBlack Label mina yabo ngene ngaphakathi ngithi ngifuna ubhiya mayithi ngiyafika ubhiya ngifica ubhiya u30 ngama ngibuka iprice ngathi mina awu ubhiya u30 ihansa bengihambe ngiphuza ihansa bengiphuza ibu750 ngiphuza ngishiya iBlack Label into benganaki kodwa manje mathi ngiyafika u25 ngasho ngathi awona manje bafethu lesi sinqumo ngasithathiswa ijele sokutshwala ngubiyekile sengiyimase ngubiyeka ngempela ke manje ukutshwala ngeke ngikhiphe 25 mina ngingasebenzi ngithenga nopila njengamanje mina utshwala ngiyabiyeka ngempela ke manje ngathela manje ikhona ezinye izinto ophuma uyiplanile uthi mawuthi uyafika ubuka isimo sempilo usifice sesishintshile sesingasakuvumeli kahle ukuthi uphile le mpilo yakudala so uma usiphoqa leso simo wena uthi ufuna ukuyiphila ngenkani ilapho kusubuyela khona ejele ufe baningi abafethu abaningi bafile nabaningi abafethu abafile engihlale nabo ethi ngithi ngisho ekhaya makuvele endabeni uthi hayi abantu abawukuthi sekuveze izithombe zabantu abawukuthi badutshulwe bebeyokwenza ukuthi ngivele ngakhulumisha ukukhuluma ekhaya ukuthi awusibani manje ngiyamazi benginayo baningi abantu abafethu abafile ngenxa ukuthi efika ngaphandle ethe sibone isimo sesishintshile sesinzima evele efuna ukusiphuthuma yena ethi hayi uthi ngiphuthume ngenze lento engangithi ngiyiplanile ethi mathi yafika lapha efike esale thola abantu ahamba nabantu bangaphandle abebevele bengaphandle bebesinde bona kufike kusale yena ujweze kuthiwa usibani emaphoyisa ebuya esitshene ethi usibani bani sebembulele hawu sekwenze njani manje ngana kashintshanga uphumela bezenza umuntu oseshintshile la uphumela ade bokubamba inkuze endaweni ukuthi bamdubulile abanye babalekile sekudubuleke yena angithi awazi lutho ejele uba week ejele uphuma uweek unganguthi ejele ngekwazi ukusebenzisa umuntu ukuthi uyayiqinisa uzophuma nje uweek ayikho into ongayenza phuma uweek ejele unganguthi ngekwazi ukusuka la uhambe mhlawumbe ibanga mhlawumbe elu 100 meter mawuphuma ejele ngeenyawo ku gravel ngekwazi ukuhamba ngenxa ukuthi kwanyawo ngaphansi suke ziweek ngathi ezengane ngisho uhlatshwa ngisho uxobetshe liyadabuka ngoba ayikho indawo sukuyihamba laphana eyinkinga kwami umzimba ke usukuweek uyazi ungasho usho ukuthi emangiphuma ngizokwenza ukuthi ziyatholakala intombi khona intombi manje amafoni akhona uyathola intombi siqambe lawo manga siyaqamba amanga siphila ngakho ke lokho ke vele yabo sinabo konhliziyo ke siphile ngabo konhliziyo ngithana nomuntu okaNongoma ngisejele engazi ukuthi ngisejele ngithana naye isikhathi azi ukuthi ngihlala empangeni ngoba ke lo into esiphilayo ke vele yabo engifakela imali anti kuyenzeka mangimbona ukuthi okay lo ngathi uyasistory sami okay uthambile uyangithambela ukuthi mina kuze azi ukuthi ngisejele akumele ngumtshene ukuthi ngisejele kuzomela ngiboshwe sengithandana naye kwenzeke icala sengithandana naye engakangiboni bese ngize ngiyaboshwa kuze azi ukuthi kahle ngumtshene ukusuka nokuhlala kwami ukuthi njengamanje ukuze ngiboshwe ukuze ethola ukuthi okay ngisejele understand uyakwazi ukuhlanganisa umthole futhi umuntu omthandayo okuthandayo naye usuke engazi nalokuthi ukiphi kodwa nje futhi kakhulukazi masuzophuma izinto athi ziyahlanganele so kodwa khona ke izinto zezayo uthi yabona ke uthi uyaxoxa negang nixoxe nithi
awona bangiphuma nje ngeke kulalo kanti uyadlala impilo usuyihlalile iminyaka usuyihlalile ishintsha yonke leyo nto leyo into engenzeki nje sidala yabo siyabathola abantu okuthi onhliziyo kodwa ngeke nginabe ngabo kakhulu angifuni ukuze ngichaze ngapho kakhulu ukuthi kwenza kodwa siyabathola labo bantu labo uthola ukuthi umuntu uyamthola uyakuthanda mhlawumbe uhlangana nayo social media yabo ngoba phela esikhathi esiphambilini amafoni amathashi lawa no social media bengekho bisebenzisa ke umqondo wethu nathi ukuthi okay yona le number yami le engisebenzisayo engifoyela ngabantu basekhaya iyona engizolokhu ngiyiphambanisa nje lokhu minaza one number ngifaka enye number minaza one number ngifaka enye number ngiyafona vele ngine airtime ngiyafona mayiba nje umfana njalo ngikhuluma lutho ngiyavala ngiphinde ngifaka enye number kanjalo kuyozingena intombazaneni ingene intombazaneni siyoxoxa nayo sigcine sesizwana manje kuno social media ke manje yabo uyamthola nje umuntu right niqhubeke nithandane kube mnandi naye efuna ukwazi ngikhiso ufuna nawe ukuthi ebone ukuthi usejelayo umchazeleke istory sakho nje na vele unithana nawo ngaphandle awukho ejele ngoba ngeke umuntu avele usuyevuma ithana nawe uyisiboshwa abantu bayisabe iboshwa bazi mawuyisiboshwa nje ahlahlwe uyingozi umbulalo umhlwengu yona into edumile ke le abakunaka lokho okunye ukuthi khona amanye amacala akhona banaka nje laba uthula amacala ukuthi umaligatshu nje kahlahle ngulu uyabulala maye umtholeke umuntu hayi uthola mhlawumbe uzumthola umuntu niqhubeke ugcine ubantu uboshela i-drink and drive noma uboshela ukushaya imoto noma uboshela imoto inaleyo nkinga ekhona ama traffic cop akubopha hayi understand ke bese kayi igcine ifike nje kuzokubona vele usukusuyazi ukuthi vele okay vele ngino 6 months vele ngisalele ezeke ezokubona hawe kubone uphume ke futhi kodwa ke thina ke sinomqondo ukuphuma sibaleke umuntu uyakuthanda usekwenzela yonke into uthi uyena umuntu futhi osekuthengela impahla ngisho nezokuphuma siyaphuma thina siyabaleka asikwazi ukubaneza uthando ke abantu masiphuma ke bese sidakwa ke ngabe sadakwa lokutshwala sithi sophuma siyophuza vele sidakwe ubuhleke bezwe ke manje sasibona abanye abantu hayi usiyaqala ukuthi ayingeke logogo lona ngizomenzani lo bengithana naye mina bengithana naye ngoba ngifuna imali kuye ngeke abantu ngale mahle kanjena yabo uphuma ngoba nami nje yabona nje ngithe ngiphuma nje yangishaya leyo nto le thema ngishaya ngiphuma ingane mhlawumbe ezayifunde eprimary mangiqalisa ngokweminyaka ayifunde eprimarythi ngiyabuka awu zingonesi zingothisha ezinye ziyafunda seyikhulile ingane enye ke into edakwa nayo ke leyo makuthiwa kwe usuyaphuma kodwa ke mina ke ngithe ngiphuma ngastika vele entweni eyi1 ukuthi okay likhona italent enginalo ngiyenzile icarpenter ngaphakathi and umsebenzi wami makuthiwa umuntu ngiyamkhombisa ayekho umuntu ongawuncumi so ngashawa yilo ukuthi okay vele ngaphandle ke kunzima ngiphume ngenalutho and futhi ngangashiyanga lutho ngashaya ukuthi futhi uyaqala wenza lo msebenzi wecarpenter khona imshini okumele ube nayo ngiyayazi ke mina and ngiyayazi iquality yakhona ngiyayazi futhi ukuthi okay ngawuqala umsebenzi ngale mshini le kodwa egcineni imshini efunakala imshini ukuthi lokho ke ngishawa imali ngabe ngiyaqhubeka nomsebenzi wami mhlawumbe ngabe ngihlayela ekhaya ngitohoze ngisho ukutohoza for ngomsebenzi wami ngoba nginawo ngisho noma mhleze shithi unawo umsebenzi wena ayikho into ongathi kahle kahle fana buhle uhlele ekhaya ngumtshela mama yazi umsebenzi wona ukhona muhle uzowubona umuhle umsebenzi kodwa manje udinga imali emshini yabo so abantu abaningi bakhona abanye bafundile abanye sifundile ejele sifunde ejele thina besifundiswa isibosho ukuthi uyabuza ngazi isibosho bese ukufundile esikufundisayo thiwa sifundela ejele sasaqeda ejele safunda ejele baze basiphasisa singaba uthisha singafundisa uthothi ufundiswa isonto and futhi uyabothi ngifundiswa uthisha la hayi ukuthi isiboshwa ufundiswa umuntu ngempela oyazi into yakhe kodwa uyifundele ngaphakathi bese kuba khona nje laba abayihlalela abavuka nje beye exercise umuntu akhona ka gym akenzile ayikho into ayenzayo ejele iboke labantu isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu mayiphuma ngaphandle uphuma impilo yakho bese iyamxaka sehamba kancane iyamxaka sekumele mayifuna ukudla ekhipha imali ephaketheni mayifuna ukuthi kube khona into ayikhipha ephaketheni noma esebenze bese egcina futhi umuntu ecabanga yokwenza icala ethi hayi ngiyokwenza icala ngithola imadla lencane ngikwazi ukuphila bese liyambopha ebuyela ngaphakathi njengalabo abafethu abangaphakathi abaningi mina mhlawumbe abantu engiphume nabo
ngonyaka engiphume nabo abanye baphumelele, abanye bangaphakathi babuyele futhi ngaphakathi. Abanye abaphumelele njengathi nje kodwa sikhona ngaphandle. Ngeke sithi ngoba siphumelele besithi okay soqhubeka sasigcine khona lutho. Asiqhubela sigcine khona. Mina ke u-accuse wami accuse number 3 sengingambona. Kodwa futhi nakhona akusafani nakuqala ukuthi sasijwayelene nje kakhulu. Sesiyabonana nje ukuthi sibonane edrobheni siyaxoxa. Okay naye ethu ayiphuthumele. Lo accuse ke omunye angaze ngimbone. Lokhu sagcina naye ejele 2018. Ngezwe kuthiwa uphumile ngizwa kakhoma khona sekuthiwa nibathatha ecaleni bathathwa upho sengibuze lo mama lapha pho yini bekukhipha lesikhathi ubumna aphuma agcina. Pho yini bekukhipha lesikhathi wena? Lokhu accuse bakho omunye ephuma usolo ukuthi omunye ephuma usolo ukuthi ngaze ngathola ukuthi abaphumile. Ngaze ngakhanda ijokes ngathi mina hayi phela mama angithi mina bengisebenza esitolo manje bengamele ngihambe ngingadayisile esitolo ngayidayiselile ezinye ingane wahleka wathi kanti ubusebenza esitolo ngahleka wathi pho manje ucabanga ukwenza njani ngathi mina ngicabanga nje ukuthi ngenzele incwadi mama ukuthi njalo mase sizophela inyanga ngibuyele ngiyodayisa esitolo yabo wayihlekela wathi hayi uzufuna uqeda imali yakho kumele nitshontshayo ngoba vele ke hayi imali nto ekhona ngaphakathi nomqondo manje bafethu bakhile ngaphandle umuntu uze kuthiwa wakhe esejele akhe nje impela ngazo lezi mali esitholayo ngoba phela kudlala ukuthi uthi ugwetshe uzazahle uyilayo libhele phezulu uyayidonsela u15 years wena uthi wena ngaleso sikhathi ungaphandle usuwenza icala ummeli ufuna 10000 ekufakele futhi lo muntu othandana nawe 10000 azi ukuthi vele hayi ngoba usanda kuboshwa umtshela hayi kufreeze yonke into manje kufreeze imali zami yonke into manje ngifuna 10000 ekufakele lo 10000 lo uzowenzani hlele ejele vele abafethu bakhileke ngazo ke lezo mali ke yabo kwasho ukuthi thina azibe nayo inhlanhla ukuthi sithola imali enkulu ngaze nje ngibe nayo inhlanhla ukuthi okay ngithi la ngithola imali bengithola lezo ezincane kodwa hayi imali enkulu kuyana nenhlanhla ke leyo nto le ukuthi yini oyitholayo ngaleso sikhathi leso kodwa amafoni hayi bebengithengela amafoni ngoba bekithi mangathola le fonini mase ngimfela ngefoni umuntu ngimtshela anginayo ifoni bayithathile uyazi nawe bayithathile nibayithatha ke ifoni ingene imali yefoni ngithenga ifoni futhi ukuthi ke bitholakala kanjani ke bithengwa phi ngeke ngichazeke lokho kodwa nje ifoni bengiyithenga ngaphakathi banama ngazi ke ukuthi bisuka ifike kanjani ke kodwa nje bengithi mangifuna ngithola ifoni ngaphakathi